Ja sam Ivan Kovačić. Motivi su uglavnom, mislim, radim dosta i sakralne i motive, a uglavnom su više priroda, više i mrtva priroda, živa. Nešto iz posjećanja, nešto iz glave, a najrađe nešto što gledam na licu mjesta, to i nacrtam. Pa imao sam 6 samostalnih izložbi, imao sam, ne znam, točno 60 i nešto skupnih izložbi. I sad je ovako nešto se samo od sebe doradi, nešto od drugih vidim, nešto pokažu mi drugi i tako. Sve u svemu sam zadovoljan s tim. Pa kolonije u svakom slučaju dođu jako pozitivno, recimo za mlađe slikare, inače i za starije. Uvijek se tu nešto da novo naučiti, nešto doraditi i to je jedno jako lijepo i ugodno druženje i ja rado se odazivam na kolonije i idem dosta puta gdje me god pozovu, uglavnom odem na kolonije i tako.